Normala way ka nas the altin content barwaidin lingwas me kan wero 9 TV channel da la normala kenyam kan idealin content gor ka rwai ngwat me bane report ti bane kling bana rwach ka kwiu da menen kontura da magwas me would South Sudan former Minister of Finance and Planning Shale Dr. Marial Dong Rin Ater Shure Shala Dr. Marial Dong Rin Ater report bana kula lingu kwide bala mandanen be ka kirma yadit kirma la roda banja linkel ka duo badan en shanon kaja kan konun yaman wale shanka jandang ro wida baro ron kine ro wida jandang ro wida bakel apai ro kaja report me bana linga wuda me former finance minister Shale Marial Dongrin ke report chanong kacha share Canadian wuda me charge yen South Sudan National Security Service by wiki jupa acquire yon ke Minister of Finance and Planning Dr. Marial Dongrin Ater Ramkel ke Rumbek jen wayen karumbek dewja ke jan shanka ngwan ka jok karunwa jodana shalat official kan family members kan ji kana confirm no charge yen kan mi yan ka jan question dan dong de ko dan tike ja man bana kula ling and would me kapay badak ronkin dang rawi de jandang rawi de chaja George kwara cha George hello chaja woi ka position e dane teten shanga jandang ro sorry ronkin dang ro jandang rawi de kapay badak you know ka jo chalat na shwanang rawi which ka juba and go capture tino ko capture go rumbek ke Thursday chanang rewi ke juba jan go ran yan yeten mancha yen tenetam jan che jan karwa da cha yeno you know cha yen kana ne to ko ken te laptop government official kir me yadi yen kamo ndo bran yan ka banatan bana je ko hasme Tera Michelle Paul Shabi Dayang, Jen Information Minister Kaleg State. Chigarwach Radio Tamazuch and Unena. She National Security Service. She can would have chicken yen keta DHAM Baka Kurun Wangalong. Chaludaka Dora Guadran Titan Kashajakap. Anjan Chananga custody Kecha Yenatame. Natin kon yan ka je karumbek wa central government hello de ko lara no kuma kirmi yadi de kirmi yadi di enamo ka jo chalat gwase ma yang kanishi ki jang den kon ki kuma te karumbek yenamo wuda mene ala order be ne ka central government ka juba no ajanatal local authorities machine ball ka kabde ke ka yenda Take Ramishale Malo Mayom Ran Mara ki relative dung former minister Charoika Radio Tamazujba Chilado ne National Security Service Chika chup chika ben gatorbiel dangro dora la 2 pickup Ngwasamo jelkan ka warga mesha guardongrin ano yan kaje no kajo chalat gwasame wa Diego Jeno yan kaje take investigation malat ke kwi high ranking official re kuma ka kirmi yadi da point da kirmi yadi da kwala chere me
Don't anything content involve corruption, case involve other things in Conan Jaka country ko bela insecure ke bejak ke dongor kanu they can care mayadi they can woyu kwam so something like that ka report ana chalat care mayadit kaman lat ke wa ranking official in Conan de pinde wa chi corruption di tikanalat can take a coordination that can allow lier than kwala kwagre we ka South Sudan kirin diala konden we ka country why should can gapin right now chikire gujano kum mangule yar ne ka so kujamo a chagoro benetin kontel high profile bakayan ajan do bdana chalat kaja dong rena wudnen kon me jan me cha kwanya la finance minister ni ke pai baro ron kindang ro jandang ro ngwan jan bacha kona deputy commissioner national revenue authority kwada dana tolka yoten so it mean that yena dio je don't take connection ka jan corruption dung yena mandan le road me cha kwan national revenue authority gwa yena na mo wache take pet bakelten of course and then ka kora issue president still became a yadi to jo are kwer kana mo jo benpe aja report en ya me cha lat right now mo kwaje yen ka jan gwasame one madong key political kind military figure needing current la de ni kirm yadit jan jogome kelu cha needing one cha yan wona ka kwer kel madong chi kon diala ngajbo no kwer monga ko gwaze dan to kon go kwer mi cha yen mi cha nyak yene kan kwer mo mi yan ka ja dong riu ne to ngwa dong de kan la no dong quick kan but cha ngach no ngum yan ka ja rama cha yen ka gwate paiwo cha na ngaje no general Manessa Machar rama ne yan mo gwaza mo cha ja yen Manessa Machar bul cha ja yen jena high ranking government official bo yan je jen connection kalamo one editi but report cha kullat ka kwiwud mishal ke Manessa Machar bul ne yen wajen dongo jen gare da ne nak dol engineer dung petroleum dole shane gane ka kor pade paiwo maybe don't take a link aja or chicken tailing aja but chagu jano angum yan ke top government official ka jamo senior Major General Manessa Machar bul are am high ranking official kala national security ko let kaliyat ka petroleum wuda me payan ku kon right ka kwide mani lamnen kon mo gwada me janbo yan ka je maybe take connection getting kon lat karodian that is why minen kon tama kirmi yadi janaka take a report mi shakulat gwasame ko kuma kirmi yadi ka yan gwatame chalawe ka jangren kon tere kuma ka de kabaka maybe there's something there don't you need to go regional my kuma de ke go regional Georgia nobody know but cha ngai kanetin content cha shoot ken cha kalis ka joy kare kuma ka ke kiyan kan tama shika kan this senior government official tin kon kaling pinkir mi yadi ten o woikaka there might be something there cha ngach don't kir mi yadi don't go rejano gama jowan chalat kwerni Donald Trump ala president du United States don't jan gor mo ko peace ba kulu bere wike South Sudan not yet ban right ke report chalat Donald Trump ka report again but let focus ka na me ka jan information chi benene so kanadin konen cha gor yan ka kir kane tidit de kolaro nena charan chaje de luang ka yen a ordinary person ko ken kairan king government official taken ka priorities ni ti cha kam ka so mishi temper ka kanediti dong de ran de ban yedibo but right now ko chikiri gujeno this people chi corruption ka Manessa Machar bulen nan ko kon kula ling pan ano cha yen ka cha gara nyogo yen jana wate ke company ni tengwan ka wate ni ke baburi ti dit ti la you billion of US dollar like we generate overseas ke we monitor den alo kan you to we kaja take investigation mi chalat ka korun te 2016 okay
investigation is la di me big Washington an investigation mo charge no kan gade there are a group of people to tie go lonke kirmi yadi te chare jako ken biken tindi ala konande ko were which jet ke yur kon la ka ko civil servant bi we ka poken ken ko ken chare no dul gwaskel ni ala ngwada mi so chiken go tera mo do dien de do de jet so chike wikir mayadi chicken show will so quick kirm dan le ro jene shane naga Dr. Benjamin Bolman me yan ga je quick corruption ka ko chala take $1 billion teach bat ka so right now chalben ka can this senior government official again yan ka thing related to corruption so it mean that gorkiro ba wuj bajare alaka nobody know man dan le ro de so chaga yen ka ni diraton chana right ka jom chalat gwasame mugorde nywa yekel civil society group shol kan kume kirm yadit eno dup tin konde naon nyam ko je ka gorka and civil society group mo shale ki ram kelmi la right ka kantin ne de konde la activist gare shale Daniel Latkon jena coordinator ka community empowerment for progress organization man le du shal ke ki wutta de kono cholo ne wudi ko tere la mala roch Edmund Yakane chala do nene jeni she report jenen no take financial malpractice milatke no ka joran chalat okay kana de kana mo de kana gor ko take corruption mila road mi shalwa ngam ko chong jene gorje de investigation de jalat kanetin kontin don kan ngwa kana ka do me shajan kane de to de ka kep ka jodan jalat ko mu don te ne lat ke malpractice te kan ka yo kana ka do me shajan a civil society group Daniel Latko ne jene na mo de je guje kuma ko mi shikana me wate ke list mi chala ska online lisa mo de ko lar shere mi lis mi chalat ne tin kontila jang ka rodien kan chala ledo ana pal ka do dialen ko ken che kulo mi shirna me ko let ki le da rode jene shi chong shimogwa gor jeno de nas de kan charlong ko do bodan dong de south dan de nyam goje kama nyam de gwich de ne den content kwana mo kwaje practice mi shikana mo ki larana gore ki kan yo kana ki bana bran kwa ni mani ki ana dormi we ka corruption de del caption so information me she kana jack kim yadi so it's up to President Salva Kiir yadi mi benede to baka kep ka baka tit ke chaga baka ko ne to fanken baka government official tell a lot okay ka tell a lot so chana guben kamano dien ka konin te kon chana ngaje no te tun wanda lat ko ne wi ka South Sudan nakana de ku ju bashir me chan linga no dol engineer mo me shanak ami mo aramkel milat ke petroleum ane me dan chan ngaje ne kana jek but a report me shalat malakal TV ne dung ten an rameda ne chanak dio je take a link tat ki ke ji Equatoria I don't know but that's a link and wude shanak ne janna ka jare torbiyale jare ne ke V8 jal ga jare torbiyale ko engineer ka petroleum la da gwa petroleum ka wajen ce janre kwar ga munana teten gwaliet so na mo chagu jenu ramen naka ke report ana chala da wadara la wuri shalka mo manasa macharbul manchakaf right now ne ti ku kijim right kan no manasa macharbul te ga tetkal ya dana chiliu karama mo kalat kan no ne ba da la just like kan dong we kan dong ramadan and len mi show the lot da la jen wudu memnen kono man yam jen garame le de ko oil sector kale la ran national security service kane de kono nakana ki naka wude dane shanak nakana da do petene re torbiyel no shwayu nak chabar ka de to ngwana long chabar ka gwa dan la shamde no ka cha
terbil cha jok de cha jabar so it mean that na kane je ngai ke deliberate targeting kanerin content dong let ke oil sector ko me yana mi shara mo kwer mi ledan gwada mo chaja ne la space la jalep so we mean that but rara dien me jangla dien ba latin ke ran dien gwi ken mo deuten ko ngare sha na ga wate le tet karan but kum ke mi yadit chiga go te ram mo me ba gwi no mi shara dien mo bete ka jan that position la kana gor bu ran dien latin be churutin ngwada mo shu ran do ro dien cha gore jin wore jin mu chaja gor kana jango jen bi detena. That might be the reason but right now in connection with this guy Chalkame Manessa Macharbul kajo rana chalat ka jene dia ko ken wago jen wo take a tet ko lela ran national security service let it let one leda kate security ka which mean that he has a way and odong da ram da jamu kere ko mana ka je ka charge bin aje no ngan ko mon kanete ko na ka je kana kef even up to now still family are asking ano ngam na gada so na me de la jenen dana gore de nywaga kon kel ke kwinen kon ya ka bana we ke report dien mi bu kon dia linga no do dien and den ngardin ke jamane so you kon ngaje no ken senior official contact pinkem yadit kap ke akum kem yadit reason wa corruption ki ta sing dien we ken no de now niam ke bana te dia la kontin be bana ke linga gwasan be an biata mal bye.